Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026 abaturage b'Abanya-Uganda bazajya mu matora ya perezida w'igihugu cyabo ku nshuro ya karindwi kuva mu 1996 ubwo habaga amatora y'umukuru w'igihugu ku nshuro ya mbere. Ni amatora kandi agiye kuba ku nshuro ya gatanu mu mwaka wa 2005 ubwo habaga amatora ya Kamarampaka yemeje ko Uganda iba igihugu kigendera kuri politiki y'amashyaka menshi. Ibi byashyize iherezo ku myaka 19 yose yari ishize Perezida Yoweri Kaguta Museveni ahagaritse ibikorwa byose by'amashyaka menshi muri politike ubwo yafataga ubutegetsi ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere 1946. Ku nshuro ya mbere muri Uganda amatora yabaye Perezida Yoweri Kaguta Museveni amaze imyaka 10 ku butegetsi 1996, andi yabaye mu 2001, yongera kuba mu 2006, yongera mu 2011, aba kandi mu 2016 ndetse no mu 2021. Ubu anategerejwe mu 2026. Muri izi nshuro zose kuva mu myaka 20 ishize Yoweri Kaguta Museveni niwe watsinze aya matora, ibituma ubwo amatora azaba mu mwaka utaha General Museveni azaba yuje imyaka 40 ategeka Uganda. Niyamamaza azaba agiye kwiyamamariza manda ya karindwi kubera ko yari mu bungubu ni ya gatandatu. Ubwo Abanya-Uganda bazatora mu 2026 n'ugomba kubategeka kugera mu 2031. Mu mwaka wa 2021 Perezida Museveni yahanganye n'umuririmbyi wabaye umunyapolitike Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine. Kigiye komisiyo y'amatora muri Uganda yemeje ko Perezida Yoweri Museveni yegukanye intsinzi y'amajwi 58.64%. Hegitse Bwana Kyagulanyi wambaye nka Bobi Wine wagize amajwi 38.83%. Bobi Wine yese avuga ko atemera ibyavuye muri amatora kubera ko ngo yaranzwe n'uburiganya, bikagira naho Museveni ayisha isi yose ibyabaye maze ategeka ko internet ifungwa mu gihugu hose ku munsi w'amatora n'uwayakurikiye. Bavuze ko amatora yabaye mu buriganya bukabije, habikoresho byagiye bigizwe kuri site z'itora bikererewe, bamwe bakabura uko batora, udusanduku tw'amatora tumwe ngo twarabuze, ndetse abantu be no kuvuga Kyagulanyi ngo bagiye gutora abandi basaga 1000 barafungwa. Uretse guhotera bamushyigikiye, Bobi Wine yanavuze ko ngo telefone ye bwite bayifunze ku buryo atashoboraga guhamagara cyangwa guhamagarwa. Hari amakuru kandi yavuga ko ku minsi y'amatora ngo abasirikare binjiye mu rugo rwa Bobi Wine baramufungirana kugira ngo atahava, ndetse ngo hashyizwe bariyeri kugira ngo batagira baza kumureba. Icyo gihe ngo byaragoranye kumenya ko Abanya-Uganda bakiri ibyavuye mu matora kubera ko imbuga nkoranyambaga na internet muri rusange byarafunzwe. None ko aya matora yo mu 2021 yateje ibibazo byose, ayo mu 2026 yazagenda ati Yoweri Kaguta Museveni azongera yamaze ku myaka 81 y'amavuko azaba afite. Ese umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba niwe uzafata umwanya wa se yemaze amusimbure ku butegetsi? Hashize igihe hari inkuru z'uko uyu mujenerali yateguriye kuzasimbura se ku butegetsi. Ese afite ubushobozi bwo gusimbura se? Mu by'ukuri ni igitezwe muri aya matora yo mu 2026 muri Uganda. Mu gutangira twavuga ko mu kwezi kwa mbere mu 2021 Yoweri Kaguta Museveni yatsinze amatora ndetse atakomeza gutegeka Uganda nkuko yaramaze imyaka 35 yabigenza. Ubwo yatsindaga amatora, igihugu cya Uganda by'umwihariko mu mugabane wa Afurika n'isi yose muri rusange bari mu cyorezo gikomeye cyo mu kinyejana cya 21 aricyo cya COVID-19. Museveni amaze gutorwa n'ubundi yakomeje guhangana n'icyorezo cya COVID nkuko byari ahandi hose ku isi, ku buryo ku giti cye kimwe mu bimuranga muri imanda ye yo kuva mu 2021 n'agapfukamunwa. N'uyu munsi Mzee Museveni aracyambara agapfukamunwa. Museveni kandi muri imanda biciye umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba yongeye kugirana umubano mwiza n'u Rwanda nyuma yo muri manda yari yabanje u Rwanda na Uganda bitabanye neza ku buryo ibihugu byombi byagize naho imipaka ibihuza. Abanyarwanda benshi babaga muri Uganda icyo gihe barafunzwe maze ibintu bimera nabi cyane. Ariko akimara gutsinda amatora, kuzahura umubano w'u Rwanda nicyo yahizemo imbaraga rwose. Niba akazi yashinze umuhungu we Kainerugaba waje mu Rwanda inshuro zirenze imwe birangira umubano w'ibihugu byombi wongeye kuba mwiza. Ibindi byaranze iyi manda ya Perezida Museveni ayigeze ubu ngubu harimo n'urubanza rw'umugabo bahanganye igihe kirekire, Colonel Dr. Kizza Besigye wafatiwe muri Kenya ashinjwa kujya mu migambi yo gushaka guhirika ubutegetsi. Ni urubanza rwavuzwe cyane byihariye muri mwaka wa 2025 ndetse runatuma Uganda ivugwa cyane, aho ubutegetsi bwashatse kujyana Besigye kuburanishirizwa mu nkiko za gisirikare, ariko biza kurangira urukiko rw'ikirenga rwemeje ko aburanishirizwa mu nkiko za gisivile.
Perezida Museveni kandi iyi manda yayitangiranye n'ingabo ze UPDF zagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri operasiyo yo kurwanya umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Ni byinshi ariko birasa naho ibyo ngibyo ari byo by'ingenzi byagarutsweho cyane muri manda ya gatanu izarangira mu kwa mbere 2026 ubwo azaba yujuje imyaka 40 ari ku butegetsi. Ubu rero haribazwa uko bizagenda mu 2026 muri aya matora, gusa birasa naho ababyibaza uko ari abaturage bari hanze ya Uganda atari abanya-Uganda ubwabo, kubera ko bitekerezwa ko abanya-Uganda bo basa naho bazi uko bizagenda nubwo atari bose, ndetse n'uwo bazatora ngo baramuzi. Niko imwe mu nyamakuru bivuga. Ubwo Perezida Museveni yiyamamazaga mu 2020 nyuma akaza gutorwa mu 2021, harabatekerezaga ko ari ubwa nyuma yiyamamaje, ndetse nyuma azarekera umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba umaze igihe avuga kuba yateguriwe kuzasimbura se ku butegetsi. Ndetse na General Muhoozi yatangiye gukora ibikorwa bitandukanye birimo kugira uruhare mu guhuza u Rwanda na Uganda, ndetse yanazamuwe mu ntera avanwa kuba umuyobozi w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka agizigirwa umuyobozi wazo zose, aba umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda, ndetse avanwa ku ipeti rya Lieutenant General agirwa General. Muhoozi yaramamaye cyane muri Afurika y'Uburasirazuba bivuye ku gukoresha imbuga nkoranyambaga bihagije. Aragenda arakundwa mu rubyiruko rw'abanya-Uganda, ategura ibitaramo kuva ku biro byo kwizihiza isabukuru ye ku murwa mukuru Kampala kugera ku birori byiswe Rukundo Igumeho byabereye i Masaka ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, bashimirwaga gufungura imipaka y'ibihugu byombi. General Kainerugaba yakoze byinshi, ndetse benshi batangira gutekereza ko noneho kera kabaye kuri iyi nshuro agaragara nk'uzasimbura se ku butegetsi. Icyo gihe yari icyamamare bitavugwa, ariko ku rundi ruhande abandi bakabikerensa bati nubwo amaze kugera kuri ibi ngibi, ariko General Kainerugaba yakoze kandi aracyakora ibindi bituma hari abakerensa ubushobozi bwe mu bya politike. Icya mbere cyatumye kirenswa cyane ni imvugo ze, cyane cyane aganira n'abandi bategetsi, aho benshi bamushinja kuba adakuze bihagije mu bya politike, kubera ko ngo uburyo avuga akenshi abwira abandi banyapolitike n'abadiplomate bakomeye byaba biciye mu mbwirwaruhame ze cyangwa ku mbuga nkoranyambaga ze ngo nta buhanga bubigaragaramo cyangwa se gukora mu bya politike. Ni byinshi yavuze byenda no guteza umwuka mubi hagati ya Uganda n'ibindi bihugu birimo Kenya, Ethiopia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi. Nk'ubwo mu byo yavuze bikanengwa cyane harimo ku itariki ya 3 y'ukwa 10 2022 General Kainerugaba yagize atya aciye kuri Twitter avuga ko n'ingabo ze bashatse gufata Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya ngo bafata mu byumweru 2. Iki gihe abanje kugaragaza ko Uhuru Kenyatta atakabaye yari uri ku butegetsi ngo abuhe William Ruto, ngahubwo ngo yari guhindura itegeko nshinga akiyamariza manda ya 3. Abakoresha Twitter icyo gihe bamubwiye ko Kenyatta ari Uganda aho ubutegetsi buri mu maboko y'umuntu umwe. Mu kubasubiza, General Kainerugaba asa nk'uwamenye essence ku muriro, avuga ko yabishatse Nairobi yayifata mu byumweru 2. Ati njyewe n'ingabo zanjye ntabwo byatwara ibyumweru 2 ngo tube twafashe Nairobi. Yongeraho ati nishimiye ko abagize akarere kacu muri Kenya, ati biracyari ibyumweru 2 ahubwo se tumaze gufata Nairobi natura hehe, Westlands cyangwa Riverside. Aya magambo yateye uburakari bwinshi abanya-Kenya. Bajya kuri Twitter, bamwe baramwihanangiriza, abandi bavuga ko ashobora kuba afite ikibazo mu gihe n'abazanye ibihamya bagiranye igisirikare cya Uganda n'icya Kenya. Ibi byateje ikibazo abanya-Kenya, bararakara cyane, ndetse ubutegetsi bwa Kenya by'umwihariko Perezida William Ruto wari ugera ku butegetsi amaze amezi 2 abigira ikibazo cyo bwite. Ku nyuma y'iminsi 2 gusa General Muhoozi yanditse ibi ngibi, Perezida Museveni yafashe umwanzuro wo gusaba imbabazi abanya-Kenya ku makosa y'umuhungu. Mu itangazo yasohoye ku wa 3 ku itariki ya 5 y'ukwa 10 2022, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko asabye imbabazi yaba abanya-Uganda, abanya-Kenya ndetse na Afurika y'Uburasirazuba muri rusange. Yabanje gushimira mugenzi we William Ruto ku bw'intsinzi yaraherutse kugira mu matora y'umukuru w'igihugu, avuga ko igihugu cye nta nabi kigamije kuri Kenya. Ati ndasaba abavandimwe bacu n'abashyitsi bacu b'abanya-Kenya kutubabarira kubera ku tweet zorejwe na General Muhoozi woza ari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Ati ntabwo byari bikwiye nk'abayobozi b'igihugu yaba ba gisirikare cyangwa aba civil kugira icyo bavuga cyangwa se kugira icyo bakora ku bihugu by'ibivandimwe. Ati nubwo amakosa ari kimwe mu bintu yakoze mu buryo budakwiye nk'umuyobozi, atari ko hari ibintu byinshi byiza yatanzemo umusanzu, ndetse akinakomeje. Ati ni igihe cyo kurenga ibibi no gushyigikira ibyiza. Ati nsabye imbabazi cyane inshuti zacu z'abanya-Kenya. Simbabazi kandi abanya-Uganda babajwe n'ibyatangajwe n'umwe mu bayobozi
Perezida Museveni yavuze ko Muhoozi asanga mu mutima wo gukunda Afurika, bityo ko ibyo yakoze bitari bigambiriwe. Ati ndabizi ko Jenerali Muhoozi afite umutima wo gukunda Afurika. Aya magambo ya Jenerali Muhoozi yarakaje Abanyakenya, ndetse ambasaderi wa Uganda i Nairobi byamusabye kugira icyo atangaza kuri ibyo ngibyo. Jenerali Muhoozi yaje kwandika ubundi butumwa avuga ko ibyo yavuze ntayo byari bikwiye gukomeretsa kubera ko ngo kwari ugutebya. Yahumurije Abanyakenya, avuga ko nk'umubyeyi we yamubujije gutinyuka gutera Kenya, asaba Kenya na Uganda n'abatuye Afurika y'Iburasirazuba bose gushyira hamwe bagakora imipaka yazanwe n'abakoloni. Ntabwo ari Perezida Museveni wavuze kuri aya magambo Jenerali Kainerugaba gusa, ahubwo na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yasohoye itangazo ivuga ko impaka zo ku mbuga nkoranyambaga zitagamije guhungabanya umutekano hagati y'ibihugu byombi. Ati guverinoma ndetse n'abaturage bifuza ko umubano hagati y'ibihugu byombi urushaho kuba mwiza mu ndangagaciro, ubwubahane, kwizerana no gushyira hamwe n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ati kuri ibyo turifuza kubanira neza abaturanyi bacu mu mahoro no mu bwumvikane. Hashize imyaka 2 nanone mu kwa 10 2024 uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda yateguje ko igihugu cye kigiye guhangana na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yatangaje ko ambasaderi wa Amerika William Pope ngo yasuzuguye umubyeyi we Perezida Yoweri Museveni ndetse asuzugura n'itegeko nshinga rya Uganda. Ati Abanya-Uganda bagenzi banjye, umubasha mfite bamenyesheje ko twebwe nk'igihugu tugiye guhangana bikomeye na ambasaderi wa Amerika mu gihugu cyacu kubwo kubahuka perezida wacu dukunda kandi twishimira, ndetse no gutesha agaciro itegeko nshinga rya Uganda. Ntabwo uyu musirikare yasobanuye inkomoko y'amakosa yashinjaga ambasaderi Pope, gusa byavuze ko uyu mudiplomate yatangiye inshingano mu kwezi kwa 2023 ngo ashobora kuba yararimo gukora n'imiryango itari ya leta n'abarwanya ubutegetsi bwa Uganda kugira ngo abuce intege. Icyo gihe Jenerali Kainerugaba yashinje ambasaderi Pope kubahuka Perezida Museveni, amusaba gusaba imbabazi muzehe, bitaba ibyo akirukanwa muri Uganda. Ikinyamakuru Chip Report cyese gitangaza ko nyuma y'ubutumwa Jenerali Muhoozi yanyujije ku butumwa ku mbuga nkoranyambaga, ambasaderi Pope yewe na Perezida Museveni bemeranya ko ibyo baganiriye bitazashyirwa hanze. Ubwo Jenerali Kainerugaba yibasiraga ambasaderi Pope, Komisiyo ya Sena ya Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga ku itariki ya 4 y'ukwa 10 2024 yamumenyesheje ko ibihangana bizagira ingaruka zikomeye mu gihe byakomeza. Kandi ku rundi ruhande mu kwa mbere 2025 Jenerali Kainerugaba yongeye kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ubwo avuga ko ashaka guca umutwe Bobi Wine. Mu ruhererekane rw'ubutumwa bwinshi bwibasira Bobi Wine bwanyujwe ku rubuga nkoranyambaga rwa X ku itariki ya 5 y'ukwa mbere, Jenerali Kainerugaba yatangiye yituye umunyapolitike inkende, yongeraho ko kuba akiriho ari uko umukuru w'igihugu amukingira ikibaba. Ati ka Bobi arabizi ko umuntu wenyine umurinze ari papa, iyo muzehe abadahari uyu munsi manara muciye umutwe. Ati ibyo biratunguye se? Atabwo sindanavuga kutangira kuva kuri amusize ka Bobi, mureka wongere kuri muzehe nk'ibisanzwe. Iki gihe Bobi Wine yavuze ko yaha agaciro amagambo y'umusirikare kubera ko n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda amushinja ko yishe abantu benshi kandi ko yagerageje kenshi kumwica nawe. Ati isi irimo irareba. Jenerali Muhoozi yavuze ko n'abandi bajenerali bagiriye Perezida Museveni inama yo kwifashisha Bobi Wine kugira ngo bakore Dr. Besigye muri politike yo kurwanya ubutegetsi. Ati ukuri nuko ari igitekerezo cyacu byawe n'abandi bajenero twabwiye muzehe ko twakwifashisha ka Bobi mu gukora Besigye muri politike yo kurwanya ubutegetsi. Nyuma yo kuma amafaranga menshi yateye imbere none atangiye kutwibasira. Yavuze kandi ko nyuma yaho Bobi Wine agiye mu Budage akamwandikaho igitabo A Blood Avenger, Muhoozi w'inkora amaraso, uyu munyapolitike ngo maze iminsi asaba abo muri guverinoma kubahuza, gusa ngo ntashaka guhura nawe cyangwa kuganira nawe. Jenerali Muhoozi yavuze ko ashobora gukura Bobi Wine aho yihishe, amusaba guhagarika kuvuga amazina ye cyangwa se umuryango we mukuru w'igihugu. Bitabaye ibyo bazamukura amenyo. Ni byinshi cyane Jenerali Kainerugaba yanditse cyangwa se atangaza biherwaho na benshi bamugaragaza nk'umuntu utaragera ku rwego rwo gusimbura se ku butegetsi. Uretse ibi, Muhoozi yumvikanye ateranya amagambo na Winnie Byanyima, umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya sida. Uyu Madame Byanyima ni umugore wa Dr. Besigye, yigeze kugirana umubano w'urukundo cyangwa se umubano wo kuba umugabo n'umugore na Perezida Museveni. Ubu ni umugore wa Kizza Besigye. Muhoozi kandi yumvikanye mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga aterana amagambo na Audrey Rwambogo. Uyu ni muramu we, ni umugabo mushikiye witwa Patience Kwakubeka. Aba bateranye amagambo biravugwa cyane, binavugwa ko bombi bahanganiye kuzasimbura Museveni, umwe ashaka gusimbura se, undi ashaka gusimbura sebukwe.
Ibiheruka ni ejo bundi aha muri iki cyumweru ubwo General Kainerugaba yongeye gukozanyaho na muramu we Audrey Rwambogo bapfa imyemerere. Uyu Rwambogo ni umujyanama w'umukuru w'igihugu mu bijyanye no kongera umusaruro w'ibicuruzwa byoherezwa hanze y'igihugu no guteza imbere inganda. Mu mwaka ushize Jeanne Muhoozi yatangaje inshuro nyinshi ko Rwambogo ari umujura ruharwa witwikira ububasha yahawe n'umukuru w'igihugu, agaragaza ko atishimira kubona ifotoranye na Museveni hari ku tariki 16 y'ukwa munani 2024. Abiyise intumwa za Rwambogo Disciples of Audrey Rwambogo basubije General Kainerugaba ko ibirego yashinje muramu we bidafite ishingiro kandi ko bigamije kumuharabika kugira ngo abantu bamutakarize icyizere. Aya makimbirane yahohosheje mu kwezi kwa 9 2024 n'ubwo Rwambogo yihakanaga abiyise intumwa ze, asobanura ko guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga byangiza ikibazo kandi bigatuma abantu badakora neza imirimo bashinzwe. Umwuka mubi wongeye gututumba hagati y'impande zombi nyuma yo ku itariki ya 19 y'ukwa gatanu 2025. Rwambogo yagaragaye mu mashusho asaba abakristo kugendana agakiza aho kugarura imyemerero y'abachoice. Ufite inshingano nyinshi ku bitugu byawe, ukwiye gutanga umurage w'ibyiza. Niba agakiza ari wo muti wabonye mu rugo rwawe, ntugarura abachoice, ntugarura ubupfu, ntuzibagirwe aho uvuye kubera ko ufite iyo nshingano kandi ufisigaje imyaka mike ku isi. Witonde, abana bawe bagomba gukomereza mu murongo w'agakiza. Jeanne Muhoozi yifashishije urubuga rwa X ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu asubiza Bwana Rwambogo ko kuvuga ko abakurambere ari kimwe n'abadayimoni ngo ni nk'amahomvu abanyaburayi bakwirakwije. Kuvuga ko abakurambere bacu ari kimwe n'abadayimoni bimeze nk'amahomvu y'abanyaburayi. Abacwezi ni umuryango mugari wari ugizwe n'abanyoro, abatoro n'abanyankore bayoboraga igice cyitwa Kitara. Jeanne Muhoozi yagaragaje ko ari umucwezi, agasabira guhirwa abandi bemera ko bari muri uyu muryango. Mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka, uyu musirikare mukuru yavuze ko aramutse ahawe ubutaka i Kigali yakubakamo hoteli akayita Bacwezi Hotel. Ibi byose rero Muhoozi yagiye agaruka mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, byatumye hari benshi bagaragaza ko rwose uyu mujenerali ataragera ku rwego rwo gusimbura se ku butegetsi, ndetse bisa n'ibyabaye kuri ntakuka kuko igihe kitaragera ubwo mu kwezi kwa 9 2024 Jeanne Muhoozi Kainerugaba yatangazaga ko atazigera yiyamaza mu 2026, ahubwo akangurira abanyarwanda bose bamushyigikiye kuzashyigikira Perezida Museveni. Ubwo ashobora kuzabiyamariza manda ya 7 mu matora yo mu 2026. Ibi byabaye nk'ibisobanura ko Perezida Museveni azongera kwiyamamaza mu matora yo mu 2026, aho natsinda yayobora Uganda kugera mu 2031 afite imyaka 46 y'amavuko, irimo 45 azamaze ategeka Uganda. Ku rundi ruhande, niba Perezida Museveni aziyamariza gutegeka Uganda mu yindi manda, ninde rero nibo bashobora kuzahangana nk'uko byagenze mu 2021. Birasa nkaho n'ubundi kuri iyi nshuro Jeanne Museveni niyamamaza azahatana na Bobi Wine, nawe wavuze ko nagize icyo gihe akiri muzima aziyamamaza rwose, kubera ko bigaragara ko yitwa Kiza Bisigi we kurekurwa akaniyamamaza bisa n'ibidashoboka. Gusa Bobi Wine we yavuze ko ari tayari, kubera ko nk'uko yaheruka kubivuga aganira n'ikinyamakuru cy'Abongereza The Guardian. Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine yarigize ati niba nzaba nyiri muzima ntari muri gereza nziyamamaza. Bobi Wine avuga ko aramutse atibwa amatora akaba mu mucyo ngo yatsinda Museveni, ngo kubera ko 80% by'abaturage b'abanyayuganda bari munsi y'imyaka 35 abo bumva politike ze kandi ngo bamutora. Gusa avuga ko ikibazo ari ko Uganda yabaswe na ruswa n'ubutegetsi butagendera kuri demokarasi bwiba amatora, ariko ngo yitegure kongera kwiyamamaza mu mwaka utaha. Birasa naho rero amatora yo ku itariki 12 kwa mbere 2026 azongera kuba ameze nk'ayo mu 2021, kubera ko n'ubundi ni Museveni na Bobi Wine byitezwe ko bazahangana, kandi n'ubundi nko byagizwe na benshi ntabwo Jeanne Muhoozi Kainerugaba aziyamamaza. Birasa naho azakomeza gutegereza igihe cya nyacyo cyo gusimbura se ku butegetsi. Mwakoze kutwumva, ni kwihanganira se Response. Ndagira ngo umenyeshe ko ikiganiro cyanditswe na Uwase Shekina. Mugire ibihe byiza.